Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapkham, hanhupanakchik hujlorabham ti. Gloria al Señor. Munata Radio Chuquirinaka, Acalhuatanste, Maico Timpiwa, Señor Jesucristo en su tiparo, Arum Tanipsma. Dios bendispan, Taque Humanacaro, que tenga siempre, sábado tras sábado, istapta Diosan Arunacapa. Taque Humanakaroa, Arum Tanipsma, Radio Tercer Éxodo, Hauk Satoquetpacha, o Camarake Radio Reto Huancani, Tacpacha, Perú, Huancani, Lugarana, Istrinacaro, Diosaj Camaja, Bindispanaya, Acalhuatana. Si Diosaj todavía, Hakan Chorasquistoja, Hibasaro Huactistoa, Diosana Rob Arzuña, Taque, Diosana Marcapataki, Diosana Wanacapataki. Diosaja, Taqueroa, Muni, Choraña, Aronacapa. Diosaj Taqueneroa, Muni, Istañapa, Jupana, Suma Aronacapa. Hayo katawa munat hilatanaka kuyakanaka, maiko timpis Acalhuatanja, manakan hilatama hermano Lino, akarratio toque, arum taniwayapsma. Ukamaste Acalhuatanja, montano ama cauca familia nakaro, arum taña. Más que todo kaya Perú, Huancane, Ucalugaranacana, Diosano Wanakapaja istapje. Sapa sábado, Alhuatanaca, Ucamaraki domingo, Alhuatanaca, Radio Reto Huancane, 104.3 FM, Hayuca Radio Pacha, Comaja, Arum Tañaniwa, Familia Rojas Quispe, Hilata Miki, Caucancastasa, Anchekit Sartasca Calhuatanja, Humaro Arum Tanxma, Jesucristo en su tiparo, Hilata Miki, Diosa Humar bendispan, Walik istataja, Diosan Arunacapa, Diosa Humaroja bendicitam, Hukampe Arunacapampe, Almamaro Chamancharakini. Ucamarake Esposapa, Marina Machaca, Isa, Diosa bendispan Cuyaca Humaro, Ucapa Esparake, Wawana Camaro, Diosaj bendispan, Humaj familia Pachau Ischuktatataja, Radio Reto Huancane, Esa, Diosaj bendispanay Ucamaja, Noelia, Juliana, Esa, Nulia, Juliana, Rojas Quispe, Uca Emilio Nacamaroj, Diosaj bendispan, Walik kamaj manakaj istapta, Diosan Arunacapa, Diosaj bendispan Tacpacha familia Rojas Quispe, Mike Ucamarak Esposapa Mariana, Esa, Uhanucaja Marina, perdón, Noelia y Juliana, Tacpach familia bendispan Diosaj, Hachana Chapa, Ucamp istasipkakim Diosan Arunacapa, Hankarjasipjam, Tehumanakaj Suyasipkakim aka programa, Marcaja Miston Hapjam. Bien, Okaruj Arum Tarakiñaniwa, familia Cruz Cama, Hilata Idwin,
hilata idvin, Diosa humar bendispan, walik humar ischuktat, Diosa narunakapa, ako radio reto ankani uksatoke, radio tercer éxodo hayuksatpacha, Diosa humanakaroja bendispanaya, hilata idvin cruz kama, tal vez ano intaskstante, ajano, pero Diosajo intajistoa. Ukamara que esposa marosa, Diosaj bendicirakpan, kuyaka Nancy Pachauri, Diosaj bendispan humaro, humaja juntamente esposumampi estatata, Diosana runakapa, radio reto ankani uksatoke. Ukamara que guawanakama, ¿no? Luis Leo Cruz, ukampi wawanakama, Diosaj bendispan humanakaro. Arom tani pxma ukamaj takpach familia Cruz kama. Dios bendispan humanakaro. Ukamarakiwa akahilanakaja wankani lugaran istapjeja wankani Perú. Dios bendispan ukaroja munaraktanwa arom taña. Llachajata ukalogararon Wilkichico, Llachajata, Calixto Apasa y familia. Munata Gilata Calixto akalwatan istaskati. Diosa humar bendispanaya takpach familia Apasa humanakaroa arom tanipsma. Humanakan Gilatam hermano Lino. Radio Tercer Éxodo uksata ukapais para que radio ret wankani uksatpacha. Ukamaj Ishchuktaskakim Hilata Calixto Apasa, takpach familia manakaja, Llachajata, Wilkichico Caujano manakaja istapjatata, Diosaj bendispanaya. Gloria al Señor. Diosaj bendispan. Chukaguillo Caujanacans istapjaraktawa. Maini Hilatanakaja. Takpach humanakaro arum tanipsma. Diosaj bendispanaya, ukamawa katoktatanja, ma qillaqtabe toqi, qillaqtanistoa, kaukilja tatateja, yanaptasi radio reto ankani, ukaj mistaña bataki, ukasti hilata Simón Yanki, upa ukama awistanistoja, ukamaja, takpacha, Hila Kuyaka, Wankani Lugarana, Wilkichico, Kamaraki, Llachajata, Chukaguillo, Kaujanakan Estapta, Diosajumanakaroja, Hachana Chapa bendispan, Hayukamawa, Kalwatanja, Arum Tanipsma, Haneraru Aka programa Kalkasina, Perú Lugaran, Ukamarakiwa, Aka La Paz Departamento, Bolivia, Ukachacanja, Estaraquisto, diferentes comunidades, Comunidad Andamarca, Diosaj bendispan takpacha, hermanos y hermanas de Andamarca que tienen que istapta, Diosana runakapa, radio Tercer Éxodo, Xatoque, Diosaj humanakar bendispan. Ukamaraki, hermanos de Patarani, humanakaro arum tapsma, hermanos de Apotira, Dios bendispan, y Apotira, Perú. Ukamaraki, Ukampe logaranakana, Dios narunakapa este chisto, Ukamaraka Argentina logaran istaraquistoa, porque ukalogaran aymar lajra para el asiri. Hilana Cuyacanaka Otkarakiwa, Walja boliviano, residentes, ¿no? Hopanacaja, por motivos de trabajo, Catasipje, Hopanacaros Arum Tractanua, o Camaraki Sao Paulo, Brasil, o Catocanacanza. Yo sé como bendispan, Hichasti, Diosat Mait Asueñani, o Catsti, Diosan Arunacaparo por Iraquiñani. Diosan Arunacapa importante, Homag Estamay atencionampe, Diosan Arunacapa. Ukamaja alajpachawakit Mait Asueñani. Señor Jesucristo, Dios pagaran smawa kalwatana, Dios tatay humaja ma orompisa, todavía, hanche hacaña chorasipkista. Ukatwa ka sábado wilta cantatina, humaroj Dios pagarin waisma, ukamarake maitaraxma, taqi kitinagatej ischuktabje, radio Tercer Éxodo, ukamarake radio red Wankani, Perú Lugarana. Taque uka isterinakaro, bendistam Señor. Chimanakaparo, ukampe akaro nakamampe, arachtayam. Creente nakaroja turuncham. Tal vez maininakahan asistipchit con iglesia ros, upanakarosa, humach chimanakap lekentam,
Ukamat hupanakaja, humarja kachasjañapataki, Señor Jesucristo. Ukakio propósito tatay, acá radio pacha, aruna kama parltaña. Señor, yanap arakitay naya rosa, santo kilkatanakam leitaña, ukamaraki, ukakilkatanakamata arstaña, awistaña, taque aymarlajra parltasiri hilanakaro, culiacanacaro. Ukamasti Padre Santo, akalwatanja, humawa, la caja usawayata, amuyoxa usarakita, enteramente naya humaru katuyasma, Señor, naya simplemente ma instrumento xirut allá. Señor, huma bendistarakita, hilata Simón y familia, Simón Yanqui y familia, ukamarake bendistarakita, que deja dueño, radio reto ancani, jubileo, hilataro, esposa paro, takpas familiar o bendecita, ukamarak taki makinanaksa, kunatej, ukarradion hotki, ukamakinanaksa, huma bendicirakita, amparamampe, apnaktarakita, durkiri, awantkiri, Señor. Gracias, Padre Santo, que tiene que dejar radio tercer éxodo, cans ernaktapki, huma bendicirakita, uka ernaktarinakar, hupanakahuale alwat ernaktapki, huma bendicita, hilata David, huparos bendistarakita, esposa parosa, familia pacha. Ukamarakiwa Carlos, huparosa bendistarakita, los demás, hilanaka, kuyacanak, que tienen que tener nakapje, kalugarana. Dios alabatamay tatay, ukamait asma, Señor, ukamaste, permititaya, koyanaruna kamarsta oyaña. Jesucristo Santo Sutimaro, ukamapan, Señor. Amén. Bien, monat hilatanaka kuyakanaka, ukamaja Santa Biblia chakapstasiñani, Diosan Santo Kelkatanakapa, Arona Kapa, Litasiñataki. Taktasiñaniwa Salmos 119, Okaroste Salmo 19, Okapa Toquetua, Diosan Arona Kapa, Litasiñani. Nairakat Pachja Salmo 19. Okaroste Salmo 119. Ukapa lugaranakawa katwañani. A ver, kamsis ukaujan Diosan arunakapaja. Acá programan taki. Bien. Ukamaj paserinakaja. Halerit, atip asirit parltastanja. Ojalá y humanakaj entiendiepx. Ojalá y captapxta. Diosaj bendispan. Takini halaskanja. Alajpach kapaj marca toquero, ijuskana, sapuro halaskanja. Pero kahalañanja halañasawa, Jesucristo rointata. Con jamatej Hebreos Leoronja capítulos 11 cuan para el chisto kamarjama. Bien. Echaste lit asiwañani ukamaja Salmo 19. Versículos 8 katkaltawañani castellanonja akamsasaw kayaktata Diosan arunakapana. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbran los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Dios bendispan aronagapar ukaokama. Echaste Salmo 119 ukamplit asiñani. Verso, 13 perdón, 103. Pataka kimsane saymontra. 103, pataka kimsane, versículo. Salmo 119, verso 103. Kamsisu kaujanja, a kamsiu castellana runja. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dios bendispan, a ver, maico timpe, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dios, achana chapa,
bendispan ukaro nakaparo. Chasti humaja, atención osktam, ukata kusisiñampe, ukamaraki respetompe, katoktam, akayosan arunakapa. Yosan arunakapaja, almasana mankapapuniw. Hisa, hititejan Diosan arup istiteja, almanakapanja, wali tuka, wali hiwanchikiri ukamapi. O monat hila monat kulyaka, ukamaraki, hitinakatej tal vez akalwatans por primera vez estapjasma. Acá Bolivia ora kensa, Perú ora kensa, ukamplo garanakansa. Humana karo sañ monapsma, tal vez primera vez. Humaj está. Acá programaste zapas sábado nakawa kistata. Sohta vilta orasata pa calco vilta oraskama. Ukamarakiu domingo nakaj repetataski. Paispa horario. Sohta vilta orasata pa calco vilta oraskama. Umajani armasimte. Acá radionak taqtuaña. Ukaste Perú Lugarana, Radio Retuancani. 104.3 FM. Hayuka radio taqtaja. Hauka toquetwa paltasin tanja. Ukamarakiwa Radio Tercer Éxodo. Uksa toquetja. Internet toqueti hasta paltasin karaktanja. Take ay marlajra parliri nagataki. Ukamaja kalwatanichaja matema Diosan gracia toque usktawara kiñani acá mensajizaro. Diosan arona kapaja miskitsipana hukampe moscawa. Hauka toquet paltasiñani. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Gloria al Señor. Kunja kosisiñas komaj. Diosan aruna kapaja, miskitsipana hukampi moscawa. Diosan aruna kapaja, koretsipana hukampi waloraniwa. Kunja ukaj kosiscañas. Munata hila, munata radio ichukiri. Humaja, usktawayamay ma momento, atención. Usktawayamay respeto. Ukam maneran humaj bendecitayat alma mana. Hisa. Litawaytanwa. Salmo Kelkata, Antiguo Testamento, Merque Testamento, Salmo 19, verso 8, Katkaltasina hasta verso 10. Ukamarake Salmo 119. Ukauchleit aseraktanwa. Verso 103. Kun hasuma nos parkay arunakas ukauhanki. O akan hasiwa Diosan kamachinakapaja. Chikansa chikapawa. Uka arunakaste uka Diosan kamachinakapaste chimaroa kusisiye. Kun hamakisuman chimamaja hila kulyaka. Orasak chimamaj kala kolontata kitawa. Yakintata. Hisa. Chimamaja. Tal vez kalantata. Yakima ihtaki. Haniu kamanyapakite. Humaj istam Diosan arunakapa. Kun hamate akan lit astan. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Diosan arunakapakiwa. Chimamaroja. Kusisi iristam. Uchisi iristam. Haniu kat yakakot kite. Diosan arunakapa viñay hakan arunaka. Ukatao Diosan arunakapaja. Miskitsipana hukampe mosca. Kun ha ukaj kusiskeñasa. Munat hila, munat kulyaka. Humateja yakin pukantatasta. Chimamaj kalantatachi. Chimamaj tal vez. Yakima ihtakichi.
Akal watan humak istam atencionampi yosana runakapa. Ukat chimaman jotkani kusisiña, porque akapaspa diosana runakapawa kusisiña chimamarok churatam. Ukse bakan qillqatanakaj. Hisa, diosar asjartañaja sinti sumawa. Y sinti q'umarakiwa. Gloria a Dios. Diosan taripa winakapas. Chiqa kankañarakiwa y askirakiwa. Taqi uka diosan arunakapa. Diosan kamachinakapa, ikhwanakapa ukanakaste. Creyente taquej walimun cañawa. Oxio versículos 10. Deseables son más que el oro. Deseables son más que la miel. ¿Sakayakanja? Dulce más que la miel. Esa. Diosan wanakapatakej, diosan arunakapaj. Walimun cañapuniw. Diosan wanakapaja. Diosan arop istanja. Walpin montanja. Ora sajanis tukuskasp. Hukam laska kistasp. Hayukam desetanja. Diosan wanakapa. Pero mainina katakej tal vez kolera ñarakich. Mainina katakej tal vez hansumakchit. Bueno, ukanak respetaraktanwa. Pero akalwatanj paltasktanwa. Taqi diosan wanakaparo. Hisa. Humatech diosan wapast agitasta. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces humatequeja. Sinti kusisiñapuniu diosan arunakap istañaj. Humaj munapuntao kau kakotisa diosan arup istaña. Kunalaykotej diosan arupaja. Miskitsipana hukampe mosqawa. Gloria al Señor. Ukatwa. Acapaspa Salmos 119, verso 103, ukauhan ischistoj. Kao kamosqas. Human arunakamaj. Esa, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Akalakajanj. Chuyimajans. Kao kamosqas human arunakamaj tatay. Esa. Miskitsipanuk ampe mosqaw la kahansa. Chuymahansa. Oh, kun hakosiskayas. Munat hila munat kuyaka. Kunas miskeja. Miskeja. Wali munataponiwa nicha. Hisa. Uka mamore anakaw lorapje miske. Miskichapje wali suma. Kaya chumi yungas uksanakan utji. Valle lugaranakan utji. Ukamaraki ukampo tokenakan sutjaraki. Uka mamoreanakaj. Wali sumho panakaj miskichapje. Ukamarako castellanon abejas satakeja. Ukanakaj también. Wali sumo panakaja miskichapje. Pero kaukatsu kamiskenakaj mistso. Ukamiskenakaj mistsoa diferente pankaranakat. Taqi pankaranakaw miskini pjeja. Hisa humak ayrun tau ma pankara pero kitisu ka pankararoj. Hilaña. Ukamarake pankaraña taqi ukanakja. Kitis uybusu. Kitis alinukuyi. Alajpas diosaya. Hayupampe. Intipampe junturt ayaraki. Awasirump umampe karpjataraki. Ukat diferentes pankaranakaja. Wali suma khalyalt apje. Tiempo paro horas aparo panakaja pankart apje. Uka pankaranakanste wali miskin pukantatawa. Hayo karua. Uka mamoreanakaj. Uka maraki uka castellanon abejas satakis ukanakas. Ka miskichiri. Hiska mamoreanakaja. Uka pankaranakat chomsupje. Uka tupanakaja. Miski chapje waljaneja, ya está, walja miski. Uka miskiste, chikpachansa, kollarakiwa, uka miskiste,
Chiqpachansa, wali suma, hanchita kej, lakans, wali suma mosqart astanj. Hichaja, uka hanchina, uka miskej, pero Diosan arupawa, uka miskit sipan, hukam mosqataina. Ukam tumaja, hila kuyaka, Diosan arup istikta ukam tsienta, miskipinit humatakej Diosan arupaja, hanich ukamaki. Pero Diosan qilqatapan hasiwa, Diosan kamachinakapa, Diosan ikhwanakapaja, miskit sipana hukampe mosqatapa. Gloria a Dios. Kunja kosiskayas. Ukamaja kalwatanja. Huma naya kunapayatej Diosan arupar astanja. Wale suma miskirt asisktan. Almasataki, chuymasataki. Ukamaraki. Aka miskej wale kollarakiwa. Almataki hisa. ¿Y por qué no hanchitakisa? Diosaja alawatapan. Gloria choratapan akalwatana. Hichaja ma kauka textonakampe lit awañani acá radion hiasta oraja sarakirakiwa. A ver, taktasi wañaniwa Jueces, Antiguo Testamento. Jueces. Jueces, capítulo 14. Jueces, Merque Testamento Antigo, capítulo 14. Machacha utjan Antiguo Testamentonja. Sotipaj satanwa Sansón. Acá Sansón chachaste Diosan wao para quinua. Sansón hupaste Nazariato ukanwa, ukatupaja pakalquk ananina. ¿Ya? Hisa. Antiguo Testamento, Merque Testamentonja. Nazariato satchachanakaja, haneu ñikut kuchokasipjirikante. Ukaj más señalarakinwa, kihupanakaja yakachatapjew especialmente Diosan sirviri pañapataki. Ya. Hayo katawa akatimpunj. Kuyaka warminakaja han ñikutanakapa kuchusipjañapakit porque upanakaj man Nazariato ukarakiw Dios toquetj. Ukat panakaja hacha ñikutani. Uka ñikutaj velolante choratao sigo. Bueno, akat kepanakaro ukat palarquiñani. Entonces, Sansón opaja, Diosan serviripanua, Diosan wawapa. Upaj Diosar katoyata, y Diosasti uka Sansón ukampirakinua. Ukat impunakanja, Filisteo nakawa wal Israel marcaro akesiana. Ukatao Diosaja Sansón para aptanja. Uka Sansón toquewa Diosaja Jespiara kinja Israel marcaroja Filisteo nakana amparapat. Ya conas pasan. Ma oro aka Sansón ukaja. Uka kaukante hopaja kaskana. Timna sa tataynaw, no? Uka marcar sarcasina. Bueno, a ver, lita nawa. De repente la kasaj arusasan sumaxispate, pero Diosan qilqaplit añaneja, taquikonas walikis caniu. A ver, capítulo 14, verso 5, caujidat lit añana, camsiu castellanonja. Samson descendió con su padre y con su madre a Timná. Y como llegaron a las viñas de Timná, y aquí un cachorro de león que venía bramando hacia él. Verso 6. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él y despedázalo, como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con jacosiñas. Ocatimna marcar hutkan okachtakinjama. Sansón. Upaj. Tal vez aukipampi taikapampi.
Ukamaruwa ma león. Ma león. Kahwaina leona quinoa. Isa. Haniu kuna auki leona cans. Waina leona quinoa. Orco león. Ukahichak Sansona roja. Yasta mankandaña. Munatainja. Uksiwakanja. Uka leonasti walachat khotot ataina. Sansonar yasta. Katuntañataki. Ukat mankandañataki seguramente. Pero Diosan aropaja, versículo 6, ukan hasiwa. Diosan ajayopawa. Sanson chachjaroj. Porina. Uka momentona. Porque Sansonaj Diosan wapanwa. Y kunapa chatej Diosan kollana ajayopaj porinja Sanson upjaroja. Uka Diosan chamapampi uka ajayompewa. Leona roja. Maiska cabrito uyuacas pas ukamawa. Sansón hupaj katuntan leona roja. Inas kunkat komanchina. Y finalmente la kapja payaro chihana. Han kunakwa. Han kuna armani. Ni calampe ni cochillompe. Hanocaste propio chamapampe. Diosan chamapampe. Sansonaj leona roja. Hiutayataina. Esa, nos parqueño anicha. Kitira cleonan pest no haces past. Pero con apachatech diosaj, Sansonar churanj, chamapa, ajayupa, Sansonaja, han con aquí leona roja hasta catuntasina, y utejatainaj. Maeska cabrito rointataki. Ni con acasta cuchillompe ni con acasta armampe. Hanukaja, Diosan ajayupam, Diosan chamapam. Nos parcaño anicha, unata radio chukiri. Ahora chakleona hukamao ya está. Hiwatajano katste takiladuro, wayuwachana sansunaj. Pero chakam sitios naropaju, ampleitas que quiñani. Versículos 8, Cartoctañani, Jueces 14, verso 8, Canaxiva castellano nakama. Y volviendo después de algunos días para tomarla, apartóse para ver el cuerpo muerto del león, y aquí en el cuerpo del león un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándola en sus manos, fuese comiéndolo por el camino. Y llegando que hubo a su padre y a su madre, dióle también a ellos, y comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Dios os bendiga. Pues es que ya, Isa, Sansón pa kamawa león, ukarhiut ayasinja, ukata kipa oronakarosti, ukapashpa takichakausarana, ukatpupaja león. Hiwata, takiladona libisiskiri unjasaja, kaukir leonarutejo paj, hiwaikanja, uka leonaro unjatana, kuirpupa. Kunas pasanja, akan diosanarupaxiwa, uka león, kuirpun. Uka león, hiwat león, kuirponste. Oh, mamoria nakao, miskis hataina. Isa, mamoria nakawali, miski suma lor hataina, uka león purakana, uka león, hiwat león, ukana. Nos parcañaban, ¿nicha? Ukat Sansón ukaja, uka miski abstasi wayataina, ukat upaj uka miski mangtasi sawa takinja yasta. Kaukiki sara wayatainaj, inasupaj yosarios pagatarakchina. Uka suma miskit. Uka miskeja todavía collao hanchitaki. Esa. Ukama upaj wali miski mangtasisa, ukamarakio aukiparus wachtataina, taikaparus wachtarakitaina, ukamao Sansonaj.
león cuerpota, miski abstasisinja, kuchiki upaksarantaskana. Gloria a Dios. Con su chisto. Munata radio chukiri. León ukaj representas calakio, Señor Jesucristo. Porque Apocalipsis libronja, que el katanakaxiwa, león de la tribu de Judá, que piensa, paz para Señor Jesucristo. Upaja como león, upaja como rey, porque el león ukaja rey de las selvas atabanicha. Pero Dios awa, reyena cansa, reyipaj, hilirena cansa, hiliripaj. Ukatwa Señor Jesucristo, sataraqueja, león de la tribu de Judá. Rey de reyes, Señor de señores. Y chajaka reyen rey papi. Ma oroch cruzan hiwarakin. Uka cruzan hiwaptoquewa. Gespiasiña chorawaisto gratuitamente. Wila partasin uka wilaptoquewa. Huchat komachasin otjaraki. Uka hanit miskitsipan sukam sumaki. Hisa. Diosaj. Arunakap haitawaisto. Acá Santa Biblia haitawaisto. Mirque testamento. Machak testamento. Ukan pokantatao Diosan promisanakapaja. Take Diosan oanakapataki. Ukat Diosan promisanakap kamachinakapa. Ijuanakapa. Take ukanakawa miskitsipan ukam mosqa. Isa con jamatek sansona hanchin. Leonan cuerpo patopaj miski abstasin ukat manktasinja. Hayu kamarakiu hichoroj hiwasanakaj creentinakaj. Jesucristo, león de la tribu de Judá, upaj Calvario cruzan hiwawai, ukaj hiwawiptokewa, miskejotji, kespiasiñajotji, kollatañajotji, machak cuerpo jotji, hiwatanaktaipit hakatatañajotjani, o kun jakosesiñas. Hanit ukaj miskiki, hanit ukaj miskitsipan ukam mosqaki, ujal humaj munat amigo, munat hila, munat kullaka entiendisma. Bueno, kamaja, Dios aj bendispanaya. A ver, esta ñani, ma ocho importantiva, Dios aj ochonak taipino hakasiraki. Ukamaja, humaj munat hila, munat kullaka, estar aquí mayaka ocho porque sapa ochon otima mensaje. Dios kamaj bendispan, paltas istanwa, Dios anaropaja miskitsipan ukam mosqao. Ukatukамpi continuo tascañani. A ver, hilata técnicos, tawayamaya, ma ocho, ma alabanza, Diosario país tawañani. Gloria a Dios. Kunahan walits istpan. Kanil kuns aksaranyanitin. Apo Diosaw arakatirisak. Sa pamayniros aski mo na sinya pampeo arakatistan. May nakas kumitpan. Anwalits itpan. Kunats nayak aksarok Kristo iyostan. Arkas kakimam irbitay kakimam augeham. Arkas kakimam irbitay kakimam augeham. Yaki sinyansa cuy majistawa. Umasa pakil cakamu nasiri tahtatan. Yaki sinyansa cuy majistawa. Umasa pakil cakamu nasiri tahtatan. Waini nakas kumitam kanwalits untatan. Kanikuns aksaramti Kristo irpaskatan. Arkas kakimay irpaskatan awa dirima. Arkas kakimay irpaskatan awa dirima. Yaki sinyansa cuy macatamwa. Kaya ciparu irpashatam karakasit uka. Yaki sinyansa cuy macatamwa. Kaya ciparu irpashatam karakasit uka.
yakisinyansa, hachanyansa, Diosau cuy machistan, karakasin orasansa, Kalyachi paru irpas kestani, takamuna sinya pampi. May nakas kumitamak kanwalit untataw. Kanikuns aksaramati, Kristok irpas kata. Arkas kakimay irpas ka, tamawa dirima. Arkas kakimay irpas ka, tamawa dirima. Yakisinyansa, cuy macatamwa, kalyaci paru irpas ka, tamarka situka. Yakisinyansa, cuy macatamwa, kalyaci paru irpas ka, tamarka situka. Gloria al Señor. Un jacosisiñasa. Arkaskakim. Hisa. Hupawa irpistani. Hupawa takij. Hupawa hakanyasa. Ukamaja arkaskakiñani munat hila munat kuliaka. Que tiene que tener akalwatan istapta diferentes lugaranakana. Radio Tercer Éxodo Oxatoque. Ukamaraki Perú lugaranja Radio Red Huancani Oxatoque. Huancani ukalugaranakana. Vilquichico. Ukamaraki Yaquepa hermano nakaji la nakaja. Yachajata ukalugarana estabjataina. Dios bendispan hupanacaro. Ukamaj continuas kakiñani. Mauquitampi todavía. Macauca minutunac otiquipana ka radiona. Tiempo. Ukamaj paltasisctanwa. Miskit sipan hukam Moscawa, Yosana runakapaj. Munat hila munat kuyaka kalwatan humaj istataja karunaka. Humaj masuma miskis manqtaskasma. Hayu karuintataw almamaj. Porque Diosan arupa, Diosan kamachipa, Diosan ejuanakapaja. Oh, mosqasinti mosqaponiwa. Miskit sipan su campi mosca. Coret sipan su wale walorani. Ay kumao kilkatanak lit awaitan. Kun jamás Sansón hupaja. León hupan cuerpopat abstasinja. Miske ukat manktasiwayanja kochique. Taikarosa o quirosa wachtarakina. Munata radio chukire. León, ukaj Jesucristoa. Isa espiritualmente, Jupao León de la tribu de Judá. Jupaja Hakanyap Chorasiraki, Jiwawayu Calvario Cruzana. Jupan enemigo nakapao Chakatapje. Cruzana. Hichaj. Ukaji wabip toque otji. Akasuma miskej. Jupan hiwabip toque otji. Collata añaj. Porque miskej collara kiwa. Oh, humahyat kasma, monat hila, monat kulyaka. Kunapayateja uka coronavirus, pandemia, ukaji hasta porindan kanja. Pasir mara, kuri pasir mara, ukaja. Misken walorapaj waliponi makatje. Más que todo acá, La Paz. Yukiago. Marcanja, no sé. Humaja, kaukamarcante jakaskta, ukamaje hani. Ya está. Kimsakaltunka. Pataka, pataka, ukamanakaro, miskejpuri, chitaki, hiska, tarrito. Kunata, kunalekotej miskej, joyawa. Kun sukaj, hiwasari atichisto. Yosan arupatej miskitsipan ukamoskachaja. Oh, monathila, humajakalwatan, tal vez ostatasta.
hanchin usutasma, alman usutarakisma. Aka aronak te humak mamis kero intat mangtasitaha, almaman qoyataha tawa. Litarak tans ning karaha salmos libron ha. Miskeha, chekpachansa, qoyawa, medicinawa también maisatha. Maisatste wali suma mosqa la rasarosa, la casaros mosqart erakisto, wali monatapun miskeh. Hayo kam ukatsipan ukampe, munata añapao, Diosan arunakapaj, perdón. Humak creyente itate, humak deseas tate siempre alma manja. Ukat Diosan suma arupa, ma miskitsipan ukampe, mangtasiña. Kunarorak sartans kulturoste, iglesia roste. Ibasak sarstan haya. Ukasuma miski mankat asiri. Kunasuka miski ha, yusan aropa. Yusak sarakisan nayatwa koyerimahsiwa. Taki usutanaka alwatana. Humakakat yusan arop istasakiwa, usumat koyata hasma. Hanit krikta? Diosan arop istasakiwa mak usumat koyata hasma. Porque akapaspa aro kolgeristam, akapaspa miskiwa kolyawaygeriktam humaroja. Ukatakih wakisipi humaja istañama, atencionampe, respetompe, ukatsti humaj obrar uskuñamaraki. Ukapachawa, pachaponi, aka miskej, porque siwa qillqataj Diosan aropaja, miskit sipanuk amusqaw. Ya uka arus titirakist, uka aroj paspa Señor Jesucristo ya. Uka miskewa, Espíritu Santo, Collana Jayo. Porque Collana Jayo, paspa Diosao, anio ya kakite. Hisa, ujalo maj amuyasma. Umaj leit atawa, Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 3. Takpach capítulo leit ataj. Kamsisu kauhan nayak solamente parte importante leit awaya. Parte importante. Éxodo 3, versículos 8. Ukauhan hakam siu Diosaj. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amoreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Gloria a Dios. Kunapayatej, alajpach capaz Lord Diosaj, monte Sinai qoyopatar sarakanitaina. Machat ula panjana nina akire tukoyatain Diosaj. Ma columna de fuego. Profeta Moisés ukao makatana. Kunats ankat ula panjak na kantpach. Kunapach suka ninaksas. Ukat Moisés akachasina. Ukan ninatwa Diosaj parlanina. Diosas kan ukak ninar tuktat. Columna de fuego. Ukanwa Moisés aroxana, Moisés nayak sarakantua. Marcaja Jespiri. Israel marcajaja. Casi posipatak maranacaut, aquisi Egipto marcanat, aquisi sufre. Esclavizata, asutjata, hauqjata. Wali yakisiata, wali takisiata. Uko inhasaw nayak sarakanta. Uka, aka Egipto, hachan orakit, yakisin orakita, usun orakita, akisin orakita, nayak masuma orakit churhapjama. Kanan lugaran. Uka orakenja, lechisa, miskisa,
Wali sumapuniu halaski. Wali sumapuniu halaski. Gloria a Dios. Tierra que fluye leche y miel. Uka kanan orakika ukira oraktekna yak chorapkam. Uka orakenja. Lichisa miskisa halaskiu siwa. Kun hakosiskeyas. Egipton hlyakisinyakiu. Hachanyakiu. Aeqonyakiu. Aqisinyakiu. Hichor hiwasaja Egipto marcan jamaje katasiraktan aka orakan aka mundunja. Más que Bolivia marcan cañaniza. Más que Brasil, Argentina, Perú, uka marcan cañaniza. Igual lo kiu. Yakimpi pokantat. Usun tatarak. Yo más qala qolo. Problema na campe. ¿Ve? Ukamao supayaj esclavicisto. Supayaj como esclavicisto hibasaro. Umañampi, visiona campi, kunay man. Hucha loreña na campi. Hani usumakite. Pero Dios ajechaja. Ischistoa. Israel marcar jamarak. Humanakateki utji, salvación. ¿Ve? Miskit sipan. Ukampi mosqa. Pispiasiña. Humanakateki utji. Machak cuerpo. Utjiwa. Hiwatanak taipit haktaña. Dios axiwa. Kititeh nayaria oskitu. Hiwatanis hakaska kiniwa. Gloria a Dios. Okape lichis miskes. Halkire. Hitisa, paz pa Dios, arona capa. Isa, Dios han promesa na capa. Okato aseja, Salmos 19, okan lit awetan. Salmo 119, okan lit tanja. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Y osana ropaja, miskitsipana, hukambemos kawa. Gloria a Dios. Okamos karonaka humaja manktasisma almaman. A veces akawara kin hanche hakanyansa, akawara hakanyansa. Wale harukipi bidaja. Wali yaki pukantata, hachanyampi, usunakampi. Si te Dios anarup estas maj. Ukaj miski jay, miski todavía ukam sumamosq. Miski qoyara ki jay. Uka Cristopi, uka aropi todavía humaroj qoy hateristam. Porque mayaw hanakan Dios axiwa, nayat wa human qoyerimaj. Gloria a Dios. Munat hila munat kuliaka. Aniki pehumaj orasak muntateja kasuma miske. Miskit sipan suka musqa yosanaruna kapja. Ojalá ya kalwatan humaj entiendisma. Ukatste deseasma chimamana. Ukatapi creentinakaj iglesia roj portanja, tabernáculo kauja roj portanja. Ukasuma miske manqtasiri. Almas ataque. Colt atañas ataque. Hisa. Ukao creentinakana. Chek pachapini. Hach deseo baja. Dios anuta parsaraña. Ukasuma miske manqtasiri. Kunasuka miskeja, Diosan aruna capa. Uxchaja biblianja. Kamachina capa, Diosan ejwana capa, ukanakawa miskitsipan ukampi valorani. Joretsipan ukam valorani, miskitsipan ukam mosca. Kunja cociñas. Diosaj bendispan. A ver, acá ma textitón, ni auto que añani, acá ma textón blit así Proverbios 16. Mirque testamentona. A ver, o caujeta tawañani, Santa Biblia. Proverbio 16. Kamsis o caujanj.
verso 24. Proverbios 16, verso 24. Acá sigo. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Gloria a Dios. Sintinos parqueñajaya. Oh, haz que jaquena aropaja wale coña. Miskero intata wale musca. Okata masiparosa. Tanto familia ptaipins, vecino ptaipinsa. Upaj wale suma aronakani. La cana capat suma mosca aronakakio miste. Yanaptere bendición aronaka. Isa. Ukamsiwa. Ukaronakaste. Almaroa yanapte. Y chuyma kolontata, chuyma osuntata. Almanakaroa. Chamay staraki ukanakatakeja collao medicinawa. A ver, más lit, amuka texto, mayampisa. Ukampisa hichoroj. Walja creyente nakan. Arona kapajani ukamiatakit. Hila. Aniki umak kamiktat. La kaman huale. Nyajo arona kaoti. Hakero osuchany arona kaoti. Una tila avisaja esposor osuchany aronakao la kamangaski. Ukamaraki orasaj esposan la kapanja esposor osuchany aronakao kangaski. Hani ukamanyapaki tano kaste aronakasaj miskjam mosqaña parakiwa. Edificante. Bendición. Esposotakis, esposatakis, wawanakatakisa. Haqi masisatakisa. Paz pahilanak kuyakanakasatakisa espiritual y material. Creentin arunakapaja. Miskjam suma mosqañapawa. Creentin arunakapaj. Yakintata persona nakartakisa. Bendición añapawa. Medicina añapawa. Suma arunakawa lakat mistañapa. Hisa. Diosaj bendispan. Pero qilqatan siwa. Joro haqiqa sinste. Ñajo haqiqa sinste. Kun hamrak sumaronakste palapjasmasti. Ukamba creo que le tanja. A ver, en H. Cateric o catexto. Anete hicha katkaja. Hotel programa nawa leit aniraquija humanakataki. Parece que Mateos uka libron wa leit ayatanja. A ver, takiñani. Anete katkaja. Hotel programa nawa humanakataki apaneja. Gloria al Señor. Entonces, Kamaja, creyente en la capatja, misquero intata suma mosca aronacao mistsuñapa. Isa. O kamsiwa akakilkata proverbión leit awaitanja. Pero ahora saj creyentena la capatja, haneo suma aronak mistkite. Dios aja. Cuyapt eistpan, perdonistpan. A ver, lit awayaba Mateos 12, tungapayani. Mateos 12, versículos 34. Castellano nakam siyo Dios anaruna kapaja. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
kunja nos parqueas. Kunja fuerteza caronacaj. Oh, si bacán, Catarín Wawanacapa, generación de víboras, Catarín Wawanacapa. Con jamaraki humanakaste suma, mis jama wale mosca aronax palapjasmaste, han wale haqiqasinste. Hane wale warmikasin, han wale chachakasin, han wale wainakasin, han wale tabacocasin, kun jamara kumanakaste suma, mis jama wale suma mosca aronax lakanakamatz mis taspaste. Ora sa haqen la kapatja. Usuchay arunakaw mist. Ma kalamkham hakotatiri ustairi chuyma ustair arunakaw mist. Creyente más hila kulyaka cambio utpanay Dios marchurata ma cambio human katoyasktate la kamaj kollana ñapao santificata ñapao kollana hayumpe. Ukat akan Dios aksig arunakapanja, generación de víboras, Catarín wawanakapa, kun jamara kumanakaste, koro haqiqasinste, suma arunak palapjasmaste. Pero proverbio lo miron ninkarak leit awaitano. Maas que aken, parlasitapaja, arsusitapaja, miskama wale coña, wale suave, wale mosca. Usutaros, usutatakis ma koljam arunakapaj. Llakitatakis ma consuelo. ¿Ve? Esa. Kunatsu kamas es que uka creyente poktata ñapao yosan aropampe. Porque yosan aropao miskitsipan su campe mosca. Uka arokiu tukta estaspa. Christ kamaraki. Diosano wanakap kamaraki. Suma aski arunakani. Suma edificantes arunakani. Bendición arunakani. Suma mosca miskam arunakani. Ukam añapawa, ukam siu diosaja. Munat hila munat kulyaka. Diosay ukamaj bendispan. Akaw haro hait oiñani. Hutir programana continuo tascañani. Hukampi para asisa, acá mensaje, Dios anaropaja, miskitsipan hukam mosqawa. La palabra de Dios es más dulce que la miel, ukatemate. Kamaja, Dios bendispan, oranaka porinje, ukamaste monata radio ichukirinaka, Dios ay humanacampipan, ukamaja familia Rojas Quispe, humanakaj, istasipkakim, Perú Lugarana, Radio Reto Ancani, Dios humanakar bendisiphatam, familia Cruz Kama, humanakar istasipkakim hukampi, ukamaraki, familia Pasa, hukamp humanakar istasipkakim, Dios anarunakapa, Dios humanakar bendisiphatam hachana chapa. Ukamaste, hutir program kamaya se Dios todavía, hanir hutkanu kapachaja, maya sábado un istasin cañani, radio toque humanakan utanakam kama. Dios ampeki kamajsan iwa pusmawa humanakan hilatama hermano Lino, hutire program kama Dios mediante. Ukamapan. Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, okarjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mischunhapham, hanhupanapchik huchloraphamti.